Horas bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan bata bani panurang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kod uhur nami bamu bapa bani panurang sogoton. Gok ibagas malas nyur hanami boy puho humbani podoman nami. Janah ibagas malas nyur nami bani panurang sogoton. Syul hanami memukah horja nami. Halaniai parlobe torangi hampura pikiran nai marhita hiatamu. Ase tongtong ibagas sapit turunmu. Jana tongtong ibagas sondang haliharon ni hatamu nama pasingin. Makorjahon horja nami siganu pari. Ibagas goranak muton Yesus Kristus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo namion. Amin. Oras bataganupan bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhur tene boy sesehanami nasyam haganupan. Ijape marianan bani panurang sogoton. Marhitehon ni channel YouTube on. Padas kanami regapan siganu pari bata sadarion Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Latar surat bani buku 2 Korin bindu 4 ayat onom na makatahon sunon. Halani na bata naduk makatahon. Marsinal salma nalihar humbani nagolap. Ia do palihar hon uhur nami. Papoltak habotohon pasal sangap ni nebata na ibagas bohini Kristus. Totu haganupan duhita bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang marosuh tene anggo ibu tu halak hagali kontak hakuranganta bahkan anggo boy sobuton tene hasalahanta. Halaniaha halani ai boy mangurui percaya dirita baik ai ibagas naloma kurjan hurjata agi maparayak Rossi ibagas nalaho mandalankon perguluhanta siganu pare. Jana hakgalikon taai hakurangan taai bodoh humani mangurui semangata. Tapi maningon takas doh humani ibutuh kita bahasa perguluhanta selaku halak napor saya iposih doai songon hudun tano tene. Lambin roh repok ni, lambin roh galek ni, janah lambin roh taridah kelemahan ni, sasitong ni, ijaima lambin roh talar ni, kuasa ni nebata namar horja ibagas dirita. Halani ai ulang mabir hita, anggo porini PHP ni, itanda hita dirita, itanda hita hahuranganta, jana itanda hita hagalekonta. Na perlu aima asilambin itanda hita ma ahado ma marubah ibagas dirita depkosi itanda hita ma idop ni hurni nebata. Depkosi yahapkon hita ma kuasa ni nebata namar horja ibagas dirita. Ase anggo isobut no kanayai marhitehon ni hata ni nebatana tersurat bari 2 Korin bindu 4 ayat onom on. Totu mitor idingat kita do sada slogan ni Raden Ajeng Kartini nama katahon habis gelap terbitlah terang. Jadi anggo bani 2 Korin 4 ayat onom on isobut marsinal sal manilehar humbani nagolap. Artinya perguluhanta sapari ibagas hagulapan. Nah totu ai perguluhanta sapari nuan marsinal salma nalihar humbani nagulap. Ase perguluhan ni halak na porsaya langbe manggulu ibagas sagulapan. Tapi maningon pataridah kondo sinalsal nalihar. Artini ai maningon adong do ganup ari hamajuon ibagas dirita. Jadi anggo iparaya kita mah hamajuon ibagas
pendidikan, hamajuon ibagas ekonomi, hamajuon bani bidang usaha, hamajuon bani nalegan OPT ni bahat ibagas perguluhan taon. Totu maningon sonai mahumani, maningon jupah kita mahumani, hamajuon ibagas hapor sayonta. Artini ay lang bihape tading kita bani prinsip-prinsip marugama songon sapari. Artini ay lang bihape ni hita mengguluh ibagas cara marhapor sayaon rosi mandalani gulu si ganupari songon parhapor sayaon ni guluh hasaparion. Tapi taridah matongon tandani nadup ibagas sondang haliharon na humbani na bata kita. Gabe lihar mahaganupan humani parguluhanta. Artini ay maningon do idah kita bahasa hauhuronta mananda na bata, mananda idop nihur na bata, mananda hata ni na bata. Ay marhitehon ni kuasa apa haguguhon nito ni napasing na marhorja ibagas dirita. Jana tondo na pasing na marhorja ibagas dirita ay do humani napapoltak habutohon bata pasal sangap ni bata na ibagas buhi ni Kristus Jesus. Ase marhitihon ni habutohon na humbani tondo na pasing ay mahumani lambin marsangap mag Kristus kumani ibagas parguluhan taon. Nadong mamanaron palamate iya bani hayu parsilang. Totu sedo gabe si pangambadi, gabe si panlanglangi ay bata, laho makaholongi Kristus ibagas guluh taon. Tapi marhitehon ni pagkopkopon ni Kristus, marhitehon ni setoronon ni ay, lambing ididah kita sonasa sitong ni buhi ni nebata, rupa ni nebata, nasirsir manaron bahen haguluhanta, bahen tobus ni dosata. Na totu marhitehon ni ay maningon marusaha hita, maningon pataridah kononta bahasa hita mangguluh ibagas habotohon na humbani tondo ni nebata na poltak ibagas sahuronta. Artini ay ase sa ganjang ni reon, sa ganjang ni perguluhanta. Maningon gabi kesempatan doai bata ase totap marsangap na bata ibagas sa ganupan pargulmiton ni guluta halaniaha halani domma marsinalsal nalihar humbani nagulap domma itadikon hita haguluhan hagulapon jana nuan hita domma manggulu ibagas sinalsal sondang haliharon ni hatani naibata. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Ase manaksihon hatamuna mapasing in marhitihon ni ganup pargulmiton nami si ganupari. Ase porini petongon idopak kon hanami. Bagi-bagi ni hamaholon ibagas parguluhan nami. Seng anjay tarambat barang tarlanglangi hanami laho makorjahon rosi pasangapkon goranmu nama pasing in. Ase ibagas sadarion bari sa ganjang nirion yondoskon hanami magulo nami hubagas tanganmu ase tongtong hanami ibubay tondumu nama pasingin napapoltak habutohon pasal sangapmu marhite buhini Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Jalohama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras. Selamat pagi mo bat taganupan. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon. Sa ganjang niarion. Lambin talar matongon. Sondang haliharon na humbani na bata bani haganupan lakwanta sonay age marhite parsahap sonay age buah-buah ni pikiranta bani ganupan parguluhanta sa ganjang niron. Oras